Phinde-ke sinamukele-ke lana kwi-channel yenu nje emnandi kakhulu-ke la suke sinibhekela khona-ke amaphupho nezincazelo zakhona-ke. Nje siyazi isikhathi sesiside sagcina ukufaka amaphupho-ke la kwi-channel yethu-ke. Ingezimo zempilo-ke zokubambeka lapho nalapho-ke. Kodwa namhlanje sesikhona-ke wena osanda kuqala kungena nje ungagijima laphana-ke usubscribe ushaye nale notification nje ukuze masifake-ke amanye amaphupho ukwazi-ke ukuqonda incazelo yakhona. Namhlanje sithe-ke sibheke iphupho la osuke uphupha khona ulwa. Baningi kakhulu-ke bekhala ngaleyo nto abaphupha belwa emaphusheni. Kodwa namhlanje-ke la esizokubheka sizoba specific-ke lana-ke sizokubhekela-ke iphupho uma uphupha ulwa nentombi yendoda yakho-ke okumnakwenu-ke loyo-ke. Lokhu-ke kusuke kuveza ukuthi loyo muntu wesifazane noma loyo muntu wesilisa osuke ulwa naye usuke ekusebenzisela umuthi okungaba isichitho, umeqo, kodwa kuningi kakhulu nje angabe ukwenzela khona-ke. Lowo muthi asuke ewusebenzisa usuke elwa nokuqeda ubudlelwane bakho. Omunye abe nedlozi elilwayo libe strong, uthole ukuthi izomlwisa leyo ntombazane noma leyo ndoda-ke, kodwa agcine sekuyena oshaya leyo ntombazane noma leyo ndoda-ke. Kuyena mhlawumpe ogcine enqobe leyo mpi asuke ebhekane nayo-ke. Lokho kusuke kukuvezela ukuthi idlozi lakho lisuke libuyisela umuthi back kumnikazi walo. Idlozi lakho shuthi lisuke likulwela, linamandla kakhulu-ke, lilwa naleso sichitho kulobo budlelwane osuke ukubona. Idlozi lingamveza mhlawumpe umnakwenu njengoba enjalo kwesinye isikhathi umbone nje qobo lakhe kwesinye isikhathi bekufihlele-ke bekufihlele ungakwazi-ke ukumbona-ke. Namhlanje bese kubhekela lelo phupho-ke, so ukuze nawe wazi ukuthi uma uphupha ulwa nomnakwenu bokwazi ukuthi loyo muntu osuke ekusebenzisela umuthi-ke. Siphinde-ke nangolunye usuku sikubhekele-ke amanye amaphupho noma elinye-ke iphupho. Ungakhohlwa-ke laphana-ke subscribe, uphinde ulike, uphinde ushare. Uma kunephupho ongaliqondi wavumelekile-ke ukuba ungakhomenta laphana kwi-comment section, thina sobe sesibheka-ke siphinde-ke sikuhlaziyele sikubhekele-ke amanye amaphupho. Siyabonga kakhulu.